Andumanga imwe aseo ingi. Now, chia ledi wa soko ni umaluka. Pe ainime koka wataun na onatima serikali na zongo. Naweza kwethe amumite mwingo moke kuona ku undu kwelekwethwa kwilie na maibo za notevyo ndelo bothia ate we yoba na icho kitumi wo malukana athi kundu kasani we athi niki na ngaindo mekoneza na nongweso lobo mo nongi none endwela chao chiwaite we na zongo na kuweze labo ndo mungende umwe paza naizi wina sindonzeo andu mangai nende watu ndeto ya Yoba. Ndeto yesu ya Yoba litukia kwanza yake kibathukanyo na kwanya nja miswane wingi. Twambe yoboya. Mwiyai na mobosha wa mathai maito weno manisio otwaile umundi ondela mabikaba aume naka alako na la nini na Yoba ningukwesoba mwa undethie ni mabikisye chukila oneki kilikoni chakwa kila kimaile ame muya imwandika bungule uyani o ilomoisi akwa nisia ku Yoba itumeketa muiyo ubikie andumaku na ningo bodha isitwani la Yesu Kristo sema amen. Christmas tulikuwa tukikumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na katika hiyo habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo tunajua kuhusu mama yake, tunajua kuhusu wale mamajusi walitoka kule Babyloni, tunajua kuhusu wale aidhi wale walikuja kumuona, wale wachunga kondoo, na kisha baadaye yote vile alikimbia kaenda Misri na mambo mengine kuhusu kuzaliwa kwake. Lakini nimezingatia mara nyingi watu hawafikirii hiyo injili ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulingana na macho ya Joseph. Sisi huangalia kupitia macho ya Mary, tunaangalia kupitia macho ya Yesu Kristo mwenyewe, lakini sio mara nyingi mabinda maingi na tutabai kwa uwingi kuswania Yesu Kristo kwizila metho ni ma mundusu wita wa Yosefu na undusu unamaise muno ngi uswania. For instance, sisi ati Yosefu ndo wetani wanaithe na ethwa ni musiae no ithe nde kumila ndeto ni siba isu ndesi weno twimana Yosefu ejao eweka na yu Yosefu nusu nitawatumanie ethayo inya ethayo kana aithe metho meobo na inya metho meobo matumana ku kwa mwetusu madhalta ni tukwenda mwetu tu atwawe kwitu nituonie kabuli kasio tukwenda koke kwitu are we together koke nzia katusia tubuli twiva tubuli tungi kana kalondu na indi mbibanya yethiwa na mebanya na yu alusi ndi namba kwithiwa are we together na yu harakati ni ya kuweza kwenda ubanga alusi Yosefu munenge miaka 25 na kuambata kele tukaka nenge miaka 13 14 15 zikaudhila za twa wae tukatenange asungumata na mbaoka mivango yende ya motwano ai ola mwetu ni wathi andiko mangi measia aendie kula kwi mundu mukawita wa Elizabeth na abekala miei thandatu hu mwende chathe motezi inga oskuli thi kwa andi na yu Yosefu eobau o chathe kikitata okende kubangwa na yu after 6 months mwetu oka na yu ta Yosefu mwetu uoka enaibu yi mundu wa miaka 12 13 14 wenaibu tha mila ndatunda leo manika kweli rongo ayu undula mandiko mangi mo tutebene na mundu ai museo muno he was an honorable man ai mundu mulungalu na ndaye na wendi wa kwenda kuke with Anthony kalake letu nundu kwa na muya wa epinda liu kwa ili hati wona undwa muthembo wethiwa wena bata wakuka hadharani wazie mwetu muna enaibu na ibu thao ino tondu mwe na kumutanga kanisani nikenda au mwe mwambani na we au mwa mwambani ubo wake ni wekata nundu umwa mwambani wa yuti ndathi isina kokeni ndalika mizini yao nundu tuthizika na kani kao kotethwa ke kando mambai ingi kana anakwati woku kana atuma ndo na mundusu ambaye leva ingi na yuni woka emwito Yosefu ndaetekela kwekau mandiko mangi imeasia ena kwenda kutanisia nake na kimbithi akatembelewa na malaika
Malaika akamwambia huyo mtoto usimwache, kuna kusudi la Mungu kuhusu huyo mtoto. And so the Bible says, na you see here, the Bible says Yosefu amoza. Na kumwoza ndamo manna. Ginyala kala kekiata. Na ndi manna kala keka asiawa tikuseo. Nondo mwea one mumie. Kuma kwa Kaisali akosito. Udhasia ando onde masio ke musikwao. Kwa ipindali nithu mekala kundoketa wa Nazareti. Noto ndo mwena kiimani. Wandu veta wa isiukone. Kwa zamba kwa dimba kwa dizoto. Andu makumoka kumekia mabula takwe mbua kuundu matia mbua oya kiimani. Andu ma Nazareti medho mabuata. Mabuao. Kwa mundu muka uoni mwito. Na mwia one wa umwani musumbe. No mubaka keke ata. Na mwia ondo kulia ela ni mwito kana ti chao. Kana ela ni muku kana ela ikana. Osa amutulia ne ngui njiseta kwa ngui. Twetwe wakana kwa ngui. Kwa tuona mabiza mai ngui. Kwa wakaenda pamoja mwendo wa pole pole. Anashungulukia mtoto ambao sio nani? Sio wake. Yuko naye tu maana malaika ameongea kuhusu mtoto yupi? Huyu. Wakaandamana pole na walipofika Bethlehem, the Bible says, bazao ne kalumu. Bazao ne kalumu. We stress ya mundume. Mundume kano ndumu manna. Ne mwito nuwe omuya. Nuwe omumandea chao. Leu. Na ndi we kwatyo kana muna bandu mukoma. Bandu okoma wiyo muthewa bai chao. Bati uthi. Na yuba lava se umone yawe. Ne ko yanza kwa indo. Tikituni. Tani kwa mundume kawaida ndo lya kwiwa wako ni kangone. Hundu wale we kulindi we mundume hata. Ona no we ndoni ando meka kuone. Alama kwizi nundu yuba awa ete muka unani mwito isuwea. Ask your neighbor, where is it? Dumukule, where is it? Na ende katika hiyo harakati yu mwimanda ondo no kwa manesa indo siye petangwe ba cha indo kikivetwe ane wambia kwa onda. Wawe my friend, yo maisha ikwende. Tuambia kweka hata we don't know if Mwezija came. We don't know, perhaps they came. Lakini katika hiyo hali alikuwa wapi? Hapo. Akashungulikia. I don't know if he had money. Lakini mtoto akazaliwa. Akalazwa pale horini mwa ng'ombe. Sasa hapo ndio Yosef anafika. Huyo Yosef wikita hata. Ubikite. Na ndio maende mandiko manga ini motonya kanai. Aithi moka mona kalaka na madhi itina wa na the Bible says kwa namweo wa Mose kana kabisi kalume nike lotwa wa ekaloni mudhana wa na kakaikwe. Are we together? Na then wa service ben and then bozele umwa elondu na wa iti bono ndo na mbesa ndumbu siana Yosef watu wa ndumbu ai na mbesa kana ndana na mbesa na naye nasio jamaa dhuni vine lakini matu akalaka na katika ile hali ya kutoa yule mtoto mekila manako manana ndo madase kana kadi kazi kana kake na muvango musio kadha ni wa mundu maingi masio njisi ndo wa meli lakini yuni nena yulua mundu suwita wa Yosef wewe ba ndeto ineno yulua kana keba manati kao na mananda manana nola chao mundu moka meka undo kweka wa na kutala kwa dhela alama ya masioka meka ata masioka lakini wasoma ibuku za Mathayo Yosefu na Meli bado mai Bethlehemu ni kana alando ti aku alando oye meka ata moke ni tina wa 2 or 3 years the Bible says they had a child kanenge 2-3 years na katika ile hali sasa walipokuja wale wanaume wakamletea midhenzio tena neba midhenzio dhahabu ubumba na chao na manemane mona kalaka na nondo ni moka kona kalaka na aiwizo muleka muyai ni kudhuku osakana na inyamu ikata musembe muki nondo lote nuko mandha kweka hata ukoa ya mandha za yuwako
Sasa yule mtu imempasa awajibike kwa hali ya kwa ajili ule mwanamke na yule mtoto. Mama Ndengoi, mama Ndengamile, kimbia kwenda Misri. Wakaenda Misri wakakaa Ivinda. Wakakaa Ivinda wakasikia lote amekufa. Ula wa manda ko wakalaka nani wiki hata. Naende mazi okala lakini mazi nundu mwana wala mundu amanda ko wakalaka na eobo. Tuisoka okoya musiku itu na saleti. Kwa landu mese kana mwetu okie. Na yobu. Ondo koma mililo e mulaika. Asi okenya wake lo no muya hii mundu mukaona mosieki. Na no wisi undu wailie. Who are the old men is nange wasieba? Ando mandua nije nimekitata. Zimeli ni wana meye lakini ula wabewe ni mundu suwita wo. Ano watabiwe nando tani jana chao. Lakini leo tani jana ke. Onaka mea ni woni mulaika makito mwa wewe ndia we. Ulaika weba okuya wose kana katekako. Kana kao la laini bedhe. Nundu aso ni mamezo mao mona kilikochoa kezi hata kesi hou. Na Yosefu oneka ngindi maithi kundukwita wa Yerusalemu. Meli Yosefu na Yesu Kristo na miaka 12. Yesu wa mathoko wa atesiwe kula wathi. Na yeye tena nyani mambe au kamanda. We mando la manote wako. Yo muthinekia my friend. Kesa kuoneka. Na after that Ndoya Yosefu nile kata. Ainile kata. Nani mwanozu ni na mwiwi tena swanyange wesu nundu hii. Nundu meli sisia ona andoma mobea yu ona ni mamu bola. Aja meli tu boze. Yosefu ndebo. Ona banini? Unduzu unangwati weza kwithia no kani nene yulua aume. Maipinda thi. Ngele kanyo tuswane undu tutuika namo. Nondo wasisia yu kwina mondo elingona. Ona no maingi. Ipinda ni thi wabe andu akwate ni silikali makasovewa. Na maka kwatwa kuoko ni aka kotea sove. Ona mbali sondenze onisia okathaka. Aka mebina elazi ya ome iko dhao wetwa. Ona sia inwa hii mulo. Hindi wona ngone o. I tell you ukadha wa muno na iveti iliwa mulo. Na yuthi na uzukai. Aume kwina mithemba itatu ya ume. Pe ala nene kuya yulu. Mata kwatu wa imeo. Mundu ni mwa matuza ameo yiba. Ni mwa mekala ndio na maikwati ya ni anakala me utongo ini ma feminist. Na madasi ya ume ni melekwe kalandhi na makeni visi akamo. Indi asume mbeza matini visi akamao. Kwanza ni mwa mayiti ala aingi. Kwali rongo. Hata wanaua bila kujali. Tuimwendi. Na yu aume manaviki abandu bo vindiwa. Ngelekanyo indi second sample ya aume. Maizuka. Alama tuika oani. Na maikuna aka maikunwa. Mundu menywa uki nundu wa mazrezi. Izoka muzi ikuna muka wao. Wake. Na mundu muka akunwa na owawa. Yu ala aume meva katika matembeza mateo manini matebina. Abota Yosefu manikomanga imazia ye mundu mulungalu. Andu abo aingi meba katikati. Ndio wanaumia. Utaona wanenua vibango, wanaume wote ni wambaya na yunye njao wa mundu lakini nawe tani wanaubaya weba. Alame kuya yulu mezi utwa meo. Litukwata izie. Lakini meo ndika hata ni makwata. Na lama abini wa mnome yukitiana mebuya malowa na malowa wa. Hindi na itola tuipa katikati ndipo tutututu na mayaba. Mundu tuwetania wana uume uombe udhuku. Na ni mundu motao kile kwa kune chao. Lakini nundu ni mundume aiwetani wana udhuku weba. Ndeto hizo ni itwa ile umundu nundu babe ya nyamando. Hapa kuna wanawake wana vijana. Asifiwe Yesu Kristo. Hapa kuna akina mama wameolewa. Wako na wanaume. Hapa kuna akina mama wako na grandson. Ndeto hii nelo motavya mwiwe nundu wa anakiasuma itu neto masia. Mana no one is kushungulika for them. At all. The government does not care.
aka ombe kwanza mama tuku wa ona endu kata ombe matete wezi likali uko naona mundu muka wekua tobikie kena lakini mama mbo izimeo ba na uwe andwe ba na yu mtu mate mutagwa uwe aomu kwenda nusu yoswa naka na mato kulia kana usu waswa naka aome mayo na uwe aweba na no mama expect wa metwana maso viaziana ziba na mozi kotini siana na mama ni mavi niwe lo sevia sene nyawo anduka ziona na mundu muka ola la mika kazi onu nangu na ona utamu kuna akuikazwa endi kudhucho wo ukabua ni mundu muka ndune nando ndo theke wanano ala o memezi kuyukitia tiala mele ibila niya ni mezi kuyukita makita akuwa na maikwatawa na ni mebidana mbeza siao sio na kama mwili kayone kabaka alangi meba mo ni makwata wana mituki na malikwa kolokoloni hindi alatu iba katikati okuwe twana banini kakunike kata wo wa mundu muka ona wazi kwa zikali wikita ozekewa au menotu na haki ona tuileo mona metinda bata ni menywa bangi ondo bayi mundu no elewa hali sio pai mundu no kwelewa hali yao kwa toze wa Yosefu tuzoketina banini tu zile matambia ma Yosefu sisa waende toze ni ibinda the matambia mao wenda kuiba ngao si lakini ngao sizundi kwitikila ndo ko weekend Otondo meli waendie mila ndato tuingi mebinda the menda kumaluka makone au mela mekindo na itindi la oku yao we moni yako na ni wani mwenda na kutuma WhatsApp how are you akausungia wa mwana ndo kutwanza poka muvio tips chaliana oliana na after ile anadhalani weka hata ni walika na uzuni wewe nda mundu yukila mundu muka kote watwike princess ona lambo ka kote princess queen ndakwitikila na yunundu wewe mundu mulunga lu yumezia umanze haso yao yako umanze osindu yao ulawa kuye no ziona no na twike na hii nimeana masiona ani batonde kando asoma ni batonde kando ile ukuteja na manetwork lakini bado kitu ma utaenda kuendana nini mu kwa jondo we na umendi aende umwetu akabwata okwetekela hii akabwata totoko kwetekela akukiana tumondo siana tiondo na mama ndo ni makwata akani ngwetekela nyanjo masilela lakini yu mundu mukaitina wa kwa kukuanganga ni wendi ulilika na ila njama tha mbenda na kunundu wenda mundu kwetekela my friend uzitekela ngao zozeba na yuni wa yazia na zia mundu ungi na nibato meka mundu muka na zinja mazia kana manja haya mazata ni ziavyo no wokanga kilingi ni serikali yuzi na muya mumu yulu aume ukeza kwithia ubwata wi ungu wa Kaisali kuthi mwakutiba kote muzungwa mundu mkozo imunenya niki ni waleti yuni uthewa kele tukana kena miaka 17 kuthea ekana ako we atiani ana koto kuone kawika kethia nyenya nikabane basa no niwe ni kanisa lakini kunza nooneka kakwa ikathwa kawa atiani na koi wenda hata na chao ani batonde kala labuda nondwe yo mundu telo kwa manongi na mwenu na simu nini sio gena maondo na mwenu kwenda na mbele tuzio ndeni siasa suka utekwizi na kwa umea soon I tell you utekwizi na we together na we napata wako wajibikia sana seba na batonde kanta kauzia yasi yako nondwe imbesa siuma ba kena ino twe
na feminist meku madhasi aume tumo kulama mato iwe na moka kuumozi malio kinangia we na moka wao serikali ya aume yuma sungu kula mai aume on ni namu wanaume waovu ndona kwata mondo ndona kuna mondo lakini inyo ndema Afrika namu si maisha mamo dhemba weba alando oyemoke kwa na Yesu Kristo alando oyemoke kwa na Yesu lizemoke na mbesa siona udhiwo ona kunduku mweno yezo mundu meno twaite mundu mukala lakini akili yake bado endeo mando aume ma ito wa monkey branching ibinda dhili hata ona yunge yosija TikTok uko na mundu muka wa Kenya adhaja ni wakengi we ni anana ati emume nundu kuunza kwa umeme na mbesa na ati enjamaa yao nundu asuwa wa mdewe na maina mbesa mena mbesa kwa na yu asuni ma Yosefu asu I tell you anakosu nukulalamika adhasi ai wanakoni watie mume hao ndo wakomania na mopa hiyo ume utekela kumotwa niye sani wesioke mume hata na matani si ai muuma ndi tuimwe na kwende are you together with me kwa hivyo unawajibika unawapeleka Misri unawatoa Misri unawaleta sijui Nazareth na katika hayo yote are we together katika hayo yote niwe usome vyakana kaka isukulu ndo ni uzo anya wanaita biwamo no naende lawe kwa usiku wako ndo weta ni wana kuweta ni wana muka wako twiki bodone kanisa ni dhani kama report maibozo kibozo kikezi wakwa nga mzemama kuleta tokula nile bwa tumiane ndi muzuzu no we mundume no kwa i mundume muka wako ndeta wa Elizabeth twiki bozo kwa Elizabeth wa mutinda ngulwe ndi mutinda no wesetwa na mavindamwe papa ndikwa Jackson mutinda musia onatita wesiwe kusuno na nowe mume wanga ola twizi na yu mama ni woza mwana na yu ni wathi ni wewe wesiwe musini weba nja mali ziki tata ona tuileo mona vaya menywa okay pangi nikenda molo ni mondo am mosisia ona maile yako na maswezi meba aso ndi au meatu meka hata na seriously ndi to make it unique jisada penya ukwiwa takwa mundu ina kabisi ke bandu ukwiwa takwa hii manaka na mwana ke atakanyagia pali pabaya sana wewe tawe na maka mwana lakini we ena makwile imanda mundu ekaba kwewe ba mwingo yu au melama ndiye mwingo mende USA na green card ni madhanga wani ni menda okay alama ndiye kukusoma na kuthukuma makwata green card ni methewa na mwana wo thocha kama moke kala mwanse anasio na yuko ekwesio manika kanai wenda mwana usu okay na kumwingo no mabaka athimwe etho ni wao pakuvinusu ya ala onthe mekandiene mesa kwithia kana kateka more than half of the men who do that kama kana ile kodana mundu meni wathi mwingo na ciana imwe na ile ngizati wakuna na mama na maka kwe ai twike uri kenda tusovye ovyo la we ko kenda ageni mama adiwa na mboizi la ingi itezi wezi yao na hivi ndani dhizo nde njamani zewe ikata usome dhasia ndikwazi akamwe adhuku nikita kwenda kueta hali ya ume ala yu ila tunayo yu titinzeo ni nduku muno tinzeo ni nduku muno na ingwi wathina zando minikula ndeto cia Yesu Kristo bandiko mange imeasio na Yesu akitambuka utego ukanga wa Galili ona andu eli mainya umwe Simoni ulaweta wa Petelo na Andalea mwana inya makicha kitei ukangani nondo mae atei mama kuyo na amea ngatia ina kwa ngamutwa aume atei mando sorry na akenda mbe kuma vau ona andu angi eli mainya umwe Yakobo mwana wa Zebedi
na Yohana mwana inya mengalawani vamwe na Zebedii the wo makiseovya ite isio na ameta na oyu matiangalawa ona ithe wo na mamwatia aume onthe ala kithiomo kiki kwelea ona kau Yesu Kristo umunthe ndeko na itu physically tu niko ni kwa aume kwa asa wito nendo kuya otondo wathokiye kwa aume a street no wo no kuthoke a street. I am sorry nundu bo musio no itha ni wakomanie nawo kwizilanzia itesia kuendesia. Are we together? Wetewe oboni mukau nundu ti lazima au manize ndeto o mkalile wao lakini mkalile wake ti musio na yu yikulia utangio uni mo na umengi madhiu ya utulundu weba onana ke moni ainya mona na ainya mona mazista mona mandi mao na yikulia obo oni weba nendo kuya ambako lwa nasu onthe na maobo mo mathioeku Yesu Kristo omunthe ekuthokea we individually we mundu wonthe weba okula we winywa oke nikenda wolwe kula we winywa bangi waku Yesu ndamila waiwo sifiwe Yesu. Tell your neighbor ndamila wane bangi ate we yoba awthoke omunthe aikuya ngatie aningo twekethia mutei wachao wano. Praise the Lord. Ningo twekethia mutei wano anenda ethu andu wonthe ni tumanau yulu aume toto make ya kuya kwasa atwithi tumakethia personal tumukule utwe hata kyoko museo so kethia mundu ndo mukena na ningo botha aume onthela tweva mubwata mwisi undu mukwika na bala mwendete wakomana na aume onetha no nyuite ndukamwathukia muketha sie na koko kwa andu aima onetha no nyuite bangi kana okay nzania wa muno meima na utuko kaini ikina uni mundu mumile kwege bindu ajizi ni nene ikina za kwa aja bata ni watinda neza kaina ngomanthika na no utuko na kuimui tumakezie tunene na mo individually and personally nena mweso va manisi yetu menu ndi kwazia mathese standard sio ikita kwazia metele yoba manenge amume asio. Are we together? Mundu yetu maito ni mathukie muno na ula umisio mwawetania wawo maina uo na metete ya ila muona o mundume wako na kibeti madhasi ni muona aume ila muona mundume wao wa mundumoka ni muona aume na undu nusu madhilitia ama ile akumizia metwano yao na kwanza ipindane dhia kanimo auma ni muno kwa aume mundu ni mezi wimeka hata ende ni mukwiwa mwemanisi yetu menu na evani batoneka umwe abonoke ni mumu wa Yehova manga ina natutethesie nene ina aume menu ainyala mweba mubothesia na senu muyabothi ni mubothia muno mwanake usu wa kumubothe. Bwana asifiwe. Nani ngumusuba mwana osumwa nenge etumenu matwe yuna aino mende nesa lakini moka ko musi nimo osumbika na maisumbike ona na yethemo tiuseo usi waku wewa kuyana ke manengwe nda yaila siao kayo mabuya nende ko jobo siana sio esuku ni mene undu obuthia ethe wao aithe alamweva maliko mama ngime asia ana mazeveti maina ethe wo aithe alamweva spend time with your son. Force yourself. Spend time with your son. Nani umetumwa katika jina la Yesu Kristo. Mukula sio ndo watinda. Mukula sio muntheki hata alama kwa mesukuli makula sio musomie. Pethina na ni matwa azukulu. Na wetho oni tubotha imwe weze kwithia you are a constant presence in the life of your son. Because you are leo venduka mwana undu mutethia. Moni undu waele kwikalanya naka. Na mutaendu kamubithe umwe akana thuku. Amatumea ome nai. Na akukwitene seova ndukatwike mumaiza na wetele mwana wakwe manisio ume useo ndukikitoneka.
Makalile waku ni somo thito wetie. Praise the Lord. Ekumbaithie ta mundu ume. Nena na mwana waku yulua maisha. Muthangacie. Mukumbaithie. Na kuumesiana uthi kumbaithia kwaku. Praise the Lord. Tukammanisha kukita. Kile mumanishe your word is your bond. If you make a promise, keep it. Praise the Lord. Na kwa kweza kuthika waku ikekwe. Hata iwe Yehova. Amen. Nende makanisa maitu ni boni wona pena mathina makanisa mengi vose aka. Inondo titatu akwati kithemba cho kwata ume. Kuno ndi tutumba na se utavanya oviki aka. Na ume tuiviki aneza. Pe kusomethia kwa anake kwikibathokanyo muno na kusomethia kwa yetu. Teaching boys maskulu manake alama so vitu specifically for boys ni methia wa mesi boys tend to be very physical. Kuwina bata wa kumalecha makase mbanga. Kakuna muvela. Tu ni mwa bo mekalaande na maisoma maisukana na madhika mondo wangi aume mumbikite mena wa kwenda kumaluka and to conquer the world. Na maskulu ala specified for boys. Ni methia mena mwana munene for sports. Praise the Lord. Our schools are not very good for boys. Mundu kwekalaande bandu bamu akano mekale. No mekale lakini anake is not very easy. Na nongo na makanisa maitu mailie. They are not specifically oriented for men. They are not. Na lao memoka kanisa ni na lao Yosefu. Hata ne kalandi na mazia newa. Are we together? Na maitabwa. Lakini ome ngi kiuki kimeania. Ngina tutetheseze kwenda no nitu mavikia. Oye manaka na ondone wa wonondo wela kwiwo tabanya wili uinde. Ona wa wiwa we. Ona kwanja wiwa nini ngo tabanya. Oni nitole twene ome maito. Hata iwe Yehova. Nangida tutethie muno. Maisha maki oko twi mama nanesa. Eningo mwesoba. Nya wakenda thiumuie. Tathiumuie. Tumutethie na ndeto na ngethi. Ona mawe kutalao amene kata. Na weta lakini wa mapito ala na weta no mokutiwa na chao. Namo. Batonzeka akakumona mbebeka ono ndo wailazi yao. Sio. Kana mamonia kao. Tende leko za bata na kiveti. Lakini si nimewaambia nyinyi. Tene ndiza gumba nyotabanya wa mama na niwadhie. Woni wangu mumba nezi utabanya. Hata iwe Yehova. Mwanake waku mutaye. Muthangasie. Praise the Lord. Na wanaume walio hapa anakuita utweke fisherman. Na we muthoche ni Yesu Kristo. Na wana basta muthoke ai kumbaizie na makumbaie. Na ndi meki evi na ume kumbaie. Oye manengo mwana wambe ni kana weze keza ni momela chao makanisa. Praise the Lord. Na ndi alama sama kuya yulu makanene yulu aume. Makanene yulu aume. Makanene yulu. Amimandhi wa mwandu mao. Matethwe. Alavi ondu ume la kutethia ume. Manengwe. Praise the Lord. Amen. Let us pray. Twikutaya muno musumbe muya ina mobosha wa mathayo maito nondo wena ngothe ndete ya ume muno. Ona Yesu Kristo wenda ombwe kitutia ni chu osa mwita wa mundu ume. Na maniwa make mambe maya ume. Nondo ni wa mawikiye. Nikenda Yehova au mumye ndini wa haso sio matwiki atabanya mobo museo. Otondo omonde otweta ala au me onde meva matela kuthika ni sane ona matela kuiwa ndeto. Ona nindi mekuona basta amwe. Lakini nume ndete. Na unawaita wao wakuwe fishers of men. Kwa hivyo katika jina la Yesu Kristo na waombea wanaume wote pole kwa masaibu wanayopitia ambao hayafikiriwi na watu. Bwana naombea pole kutoka kwako. Hebu atie nguvu katika maisha yao. Wamebeba sana ingawa hatuoni hivyo. Tunaomba radhi kwako maana labda kwa njia moja ama nyingine tumetumika kuwafadhaisha. Bwana tusamehe. Na sasa Bwana naomba mwamsho mpya. Mwamko ili Bwana wanaume waweze kurejeshwa kwako. Wafikie kuona wokovu.
Nakushukuru maana Yesu Kristo uliwatafuta hawa wanaume. Naomba Bwana namna ipatikane ya kuwatafuta waume zetu. Wapatie walio hapa Bwana ushujaa na nguvu. Wakawatafute hawa wanaume na sio kuwatupa nje na kuwadharau na kuwatukana, lakini kutaka kujuana na wao binafsi. Ukituongoza Bwana yatawezekana. Na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu, sema amen. Hata iwe Yehova. Amen. Wautu iwole njamaa zila limike muno. Hata iwe Yehova. Ndaka bwa nyoni ngaosi. Shindwa katika jina la Yesu Kristo. Yehova na munenge uwina chao. No mani mama nuna mutie siendo. Tuwa kuboze odhanga au. Ala nyamondoa. Amen. Nangindo kwe kanesa. Thank you. Paso, mimi nimepiga hapo. Amen. Tuchapie pastor makofi.